guo chakiro ni kai mwa githa karate ama kai akade mwatongire ni mbeca ate ni ngai ni riri wa ngai ai uka guo uga ni riri wa ngai asante sana oh yes Sema kajim no diramo igwa sema kajim otikigereria wega ndo bamenya tuko wapi nduru wewe Modongo Wednesday JKA ima kama kawaida kama na JKA iko wima jetagwa board chair Gathai Dennis jetagwa section Ngoni wa Thuita JKA iko wima raure kajimre gagetuo barothi na ne ukuona mwanake ahana barothi niko ndekerete ngo iria ciekira ni Nigeria sare magua ogao Kayugo, wao umemena kinya ene uri abusi de abonokode. Ono ria mahana gia. Aga adomo ni mamatithanagio. Asa abai mumugere buya kajimu na mutumia wake. Wana wega. Ana ri othia tuthuri twagise gitukaga atiriri. Imaja kaya. Kagwa na mutumia uga atiriri. Okay, hiki yangu ataisha ichaumite. Kana tiene bona. Congratulations Kajim. We respect you. Tumwendete muno ma. Oyo mwana wanyu oyo. Ayo. Mutikona gwe muraihu. Oyo no tutoirio Nairobi. Oyo muramwona. Tumwendete muno. Na JKA nego ikia kanyamu. Pegine yaku urode. Oikare ororete thimu tutianagirira mathabu tutikahurwo ni members ajike matura mauga atike mathabu tutweke mathabu tutoweka te icio cia fins kuri tugwetukanio hau cia nao oh yes asanteni sana mangu mwathani amurathime ni tumwendete gwa Kameme kayu ka muingi tucamanio muthi thaa 3 cia utuku thiini wa Kameme country Thuita Dennis the sheriff. Thank you Kajim, God bless you. Section Ngoni wa Thuita iko wima karweba inyo mukiona nguo thaka ndirona kiremba githukangie haya ndenda gwita andu aya nigetha moke marugame na Kajim ni ndirenda gwita AMG Realtors murugamiriri kana moke othe ona muka inyuothe no weka AMG kabisa Realtors ukaya